and Semono, young Tutunisra, any abasa, and for Mamma Yabashasia, and your friend Santimantama say, ye tumrika akopiemu, ewo Amansie Central, Omukro Kasiapa, and Jacobu, eho, and Yakwakwashi and Semi, Asi, Eddie Free. Nankray and Saka, and say, O penny be a baby a tremona, was see Ganaman penny, Anamu, ewo honum, say, a DCE. Ediam penny for the buy no, Nana Kwame Asamoah Boateng. Ebi mu kwa friend say asabi papa ebi ni Akoma FM 87.9 enyo anu kwa no amuchi no yesi gama ebi ni na mantem wono mu a waye no se bia oye osrani se bia oye osojani na amanebo ni nyina e kire say yesi mpanifo mienu omaka bom na okọ mantem wono mu a kwaya abanse yenhwe na bi obia entimi fa kwati kwa so enwura mu nkonkotu galamse no enu bi na yesi former DCE woni sojani womo ko galamsey site so hu womo ko baby ti se bia kobro forest ni mu a ombeko na manfo tu fom godie no mutu galamsey ni sa no mutu ebia nka papa pani mu beka kiro mi so mi nyae no yesi woni soja ni ko a o mu mpa kakramra ekufo do sim mama hwemo so ne moment mo mo de mu mpa kakramra ena DCE se hia no se die ye obi ntimi kire woni osra ni na kwa kwaje ti sika bebre e de free sa eye galamsey fo no ho anafo mo a wo mo eye de fense mining e wo mantem nyina na bra ye se wo mo ankofo kwaje sika di from nsem no wo mo te ye se apolisifo ni na mununkum a eye tip off ana wo mo de ma apolisifo a wo mo dimrika akwakoso papa we ne paachi e de ne pia mu e wo Jacobu mechire polisifo o ma hwe ye kase a e wo sa eye krosini ni mu ene apani behwe galamsefo ani agye yesi akan twobo ye monche no monfa no ko wogigye sika ne ade ane ane mo ba Facebook page no so a ebi na etwagoi ebi na DC kro former DC kro no woni mo no on de ani mo krata no so Facebook page no so e wakoma 87.9 FM so emprempra me kan say da posifo so ne page a wapai eguso a woboa amanhwehwemu atimi akoso na yamane boni ane den ane nanabo ama wono ane yabomwaden so onimu se papa se ne atenti obutu hode a ane yabomwaden ne ko na enokure se papa ya posifo atima so ne panchi no omo se eba ne se poti sei ane nanabo ama kiremu ede ma akoma kasebo Money now can say for so na the first happening ya di carbon in Asamoah Boateng on an site and pay the great abedit woman etutu omoniama omukontrol board the bakumase ema can say si etimi bakumase no mabetia no betia man no ma jomoniama esan dia back nti na mpanito so omo security agents no so ni da kwan a omo hwe nipa ko omo kan say aka ne de to papa iso nti mo so edi mu ntenta ampa ni nyane ampa senra omo te ya omo kwachi nkrofo a omo bititi niema omo de ko no omo ampa ama police station omo de atrakra omo du afan ko kwanta che omo nti kuma se kan na police ho ya ha e kwachi omo no na omo se ewura Asamoah Boateng ka ho a na ka asene miensa na ba ko de onyamu kwan e de omo a omo timi ni dwane ana ne toso mienu ene ne toso miensa no de police for the timi chi omo a omo don bo makachi a no paya bobe no do ne from one na military command military police for every mass buyer omo isusu so me asa from there and omo be form ko ana ka former DC a owo police for attack ya padi there say dia say be man be sense omo de be call the quad division na court is now ye mu be no era Asamoah Boateng or police for attack here no kase ba yentimi nka some to penny or no ankafa ana me no kase ne ka o yiso etuta sakula eno no de call ya na police station animo isia also police for no ma me no kase ya kochia no police for totuna no a bibi nti o ma ya kwa ki twamfoni e de area Asamoah Boateng asadi ana ki ho no nti ye obi for former DC ya no wa Amansie Central ha senior
Enyo bi fufuro bia ono a former DCE ya ono ewo Amansie Central kro senior na so kro kase ene Jacobu ena mpanifu achene nana Kwame Asamoah Boateng no nipa nsa hwe ene oda ye Facebook page no so hu wonu atu bia wo mu dwane wonum dwane na mpanifu ebomade o makoso ne page a wo mu guso etwere eye nano se na se na no disem kakra ewo ho ene mo na abransem wesi ye no and your fat telephone, yeah, quick. On say a media general for that matter, come from there. Hey, what do you know? The assembly, and your fat telephone, and I agree. Say, your buffer, Amansie district to announce Amansie Central, Ponsi Penia or Honum, DSP Abdullahi, Idrusu, near Busan so Penia, some saying at here, and your free was sure, and no crab in the womb. It's about penny for phone now. How many yourself comment from for? What say I can't comment on this issue, please. I can't comment on this issue, please. I can't comment on it, please. I am in a meeting now. Kun. Nini so or Simon same way, made to me count some Sia, where mean to me Yano Mubi Sami, air crown and Yadia met my cabe, meet me count hey, Sabre crown, minim penphobia in Shamutibaya, Modemoma by Asama, DSP Abdullahi Idrisu, one more catcher and on the Tidia, Yanigusu Eddie, the best even of 4, Yabashana, Yetimi the moon, Richemo at the Abremu Bibna, Yada so Ejana Galam say, once and some Korea. Mobashan so Benson, I watch him Yanumini and in some way, Ababaya Deja, no one the true amount for one. Ya really say ya Professor from Paul Boateng, Papai, Wanona, Waya Chairman, Edema Interministerial Committee on Illegal Money in this seminar. Yabrosu be the Amity for so. Papaya track rata for Bassett, your Samsung, 37 pages, Eddie Bab one tia, what did you pass a dientia, Galamse and Kono, Yentimi Enko, ye aim to a senior answer. Abemu penifoni bi womo ka ho bi wono hihase wono timi kwaje concessions bebrebe no ma jamu ede ma channel for enti se bia ka se we mo ye kwakwo twe womo be no mo kokra papa boni pa bebredi ewo mu edu baby kwana prof kwam ne din ba mu oboya ma information minister kra sei opani din ene kwadwo ponkroma ne din timi ba ma penifo pi gabi mu nyina no kire da ko wo mu nyina edin ebaye ema enura se se kire mu ede ma yete for se Asamono akwakopie mu ewo office of the special prosecutor ono so abomade agide pass nkofo bebresi be ya wonye hwehwemu emfa sasem mu na man bo enanwumere yensan ka ene se opani ani den ene professor from Paul Boateng ene sam trofo adi nkomo na we no otwereye ene ade bae ne nsanya bi akenkan wasi enawia ene onyankra edi free office of the special prosecutor na kache se ensebia bedi na so ye entibeya wono prof no eye frempon Boateng wo mu behia se obeba no obeboa ema hwehwemu mapa atimi akoso enti yewura professor frempon Boateng so say wajetum krata na a free special prosecutor na kache eba no wono so wahunu na nei wode ne krata nyina ebekwa akoma mpanifo duanim edifa sansem no se na be hwehwemu mapa ebetimi ahyase nti wei eyama no ba abusuafo a free galamse nsense no mu aba beto ye na pono so Yanto akasia ne Sofia ne nchemo ewa kumawu abato ampehia so eyatiefo nyina ne musem se akonwa to ewa mpehia ne so eno ti ahobɔ nyina gu